Autoridade local socou a cadeira husu o governo atua sai fio telecomunicação no fio eletricidade e a área bidau Sengol. Se fisuko a cadeira hato exigência ne tamba fio telecomunicação no eletricidade e a capital dele Runguranga, liu e a bidau Sengol hodi fo ameaça ba comunidade ne vida. Tuir se fisuko a cadeira fio eletricidade no telecomunicação nia balo tabela torai hodi fo ameaça ba comunidade ne vida e a tempo udang. Idene los única tahalu se fisuko ha preocupar los con la fio senane, mas habla liga langsung diretamente va ne suku. Kata durante nemos fio ne bema ora tara antara ne va nemos katanya usipat kumpanya ke telabur sel. Foi ainda uns ao kuliah langsung diretamente sila mai suku kataga de liu area ne bema exengol ne tipo bar ora nemos ora ahi muda hutiana. Tipo bar ni lara se airin sila bema ora ne bane ai se subuh tu airin sila ne bema ke fiu sila ne bema ora uruk tipo ulung ne atuzane ora atsuhut. Agora parte kudu na bane idene la hotel ne tamba ne parte suku ni suku kuluhun California ni idene kita buat bela bagus kalau masih suku liru California bela tene buat misalnya tipo bar saya urutian atau terdekat kata-kata apoio kalau apoio ni dan decisi governo ni orang amin liras komentar akar lu buat governo programa akar kita apoio na Fatima por sana MPT hal buat dia kwa. Tuir observação de Yemeni, fio ia área suku a cadir hunne, maioria fio husi operador telecomunicação tulu, Hanesan, Timor Telecom, Telemor no Telecomcel makla organizado no balo tabela de tia estrada público. Abrão Amaral, Yemen.